kaidah pak dasar pokokna maka dai Nabi Muhammad na pasanya ki dua pasalang ya ko makatan ni masa ki kedua pasalangnya mabele apusange mabele acilakange marepe iya asalamakange agar pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kong katau de nak bali bere salang tau tia mau pak ya tau tia lolonga papas salama tau tia lolonga pamasih nania tau tia lolonga baraka supaya de gaga tau macilaka rilalan na yawat ulangi pemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma Allahumma faqihna bidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sitinaja si patarakatan ra'sukuru kemarajata lauri sisi raja kuasa nampang Allahu ta'ala nasabah pamasena nan niyak kemasena lo padari di mana lebih-lebih siaga igan napa pinyaman na wariki po nga latala rilalan na tutungat ta di nang kanapat tu tan napodo tan ratapatan nan naya supuruta na sabari ang kakimancaji ata makasin na po nga latala maka kaya sukuri nabita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan niya nabukarekta dali po nga latala tan risa puli na insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya roka patawe sesa de nasa ngi kapat tadi apa doa ngiru bacai nah makutu makada amin ya ya rosi di kelemahan na tawe pak nasa ngiro cara mai pangantara belo-belo padahal ya kumakadani tu pacar mes semoga tanna podo pak doangan nih itu ya dia tu nak bahasa Arab patawe ni asa pak doangan de tapi ya nakadana pacar mes tanna podo nawariki pamasi puangi pak doangan itu akadani amin aja aja kajampang kita loe jolo iya na ya tapi teman-teman lebih ke hadir yang saya hormati Bapak Camat Tiruan atau yang mewakili beliau Pak Lurah beserta jajaran yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau Pak Dan Ramil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu, remaja masjid, panitia pembangunan masjid, pegawai syara, insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ia garoi di mamaulu, ada melo talolongan. Pak disengang atau telo yero jolo pak kutanana maka da yero di mamau lu loki okwe nana ijolo yero di loki mamau lu kumasi mako miki lolo ngetelo atau miki lolo ngepak disengang telomi Indo nagare Indo, yero ini lo mamau meki mangkalinga ceramah atau ini yang kalinga ceramata. Amat ko ni pale. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah.
Ia tunatuma maulu Bapak Ibu sekalian, aga akatana panritata na pigau i. Ya, ulangi. Aga akatana panritata na pak guruannya riasannya maulukan sampai na parat riasannya maulukan. Tanya nabi ta pigau ia kaidai pai. Tanya. Na sabab ia maulukan na nabi ta tanya ceramah. Ya, tanya. Aga pale puasa. Itu silangena amaulukan na nabi ta si bawa umat na. Ia Nabi Muhammad mamauluk ni ngerang aja jingenna. Ya to si idi mamauluk ipakaraja aja jingenna. Ya, si dia to malebih Pak. Ya jadi ulangi Pak, ia Nabi Muhammad mamauluk ni ngerangi aja jingenna. Ya to si idi ampe tu mamauluk nasabab melo ki pakalebih si dia to ipancaji ripong Allah Taala nasabari nomor rosidi mancaji akkacera realeta na wadiki lolongang ama upakan asalamakan. Lino akhirat nasabab ia ko Nabi Muhammad yakin rolai tuo Bapak Ibu deno ko balino tu salama o ko akhirat lebih mantu Bapak Ibu sekalian. Nah ya ko ipapite itawe kita lebirang salama elino salama akhirat aja tapi tei dua-dua salah ki ko mapitei makutana toma ha ya lino akhirat yo lia ilalu ngasalamakannya Pak. Ina tutu makada Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi Bapak Ibu, ada yang katai dasar pokoknya sebenarnya sidi mega tahu Pak denule tinjau lebih bisa hingga terkadang makada dena wat di mamau lu tahu. Bukan itu persoalan Pak. Dalilnya dari mana? Tergantung ulama meninjau. Tergantung para orang-orang yang diberi hidayah meninjau sebuah kaidah Pak. Salah sidi kaidah ipake rigo makadata rilalana sampajata ihdinas siratal ulangi ihdinas siratal mustaqim. Ada ya Pak milauki ripong Allah Taala okuang patironga ka lalam madeceng. Nah Bapak Ibu deceng kenriki malah ya ko makadaki patironga ka lalam madeceng. Kira-kira kenriki malah dasar decengnya Pak. Bapak Ibu, kendri mala dasar decengnya. Iya decengnya kendri monro Pak. Okwe akka cerat tari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat apa hanya Pak. Denang kena kada Nabi pada ko ya tuo. Maka dai Nabi akka cerika. Itu biasanya maka cepat dena rule padai. Yang kedua, biasanya maka cepat dena tu silengku. Tapi monrina yonrui. Itu Bapak Ibu sekalian biasanya maka cepat. Itu biasanya maka cepat dena rule pada tahu Pak. Apalagi kemakanya ki melo ki hidup seperti Nabi mustahil. Magina mustahil Pak. Nah sahabatna lagi Nabi tak si bawe waka si bawe tu den nule padai. Masa di dena ketika na melo ki pada. Hah? Pakai gerakan leta cede. Idi makoko pae mak guru agama melo mi makuraga semaksimal mungkin ipigo iulewe. Yana tu ampai Pak angka kaidana. Aga pasan na Nabi taraktu fikum amrain intamassaktum bihima falan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Ya kaidah Pak dasar pokokna maka dai Nabi Muhammad na pasanya ki dua pasalang ya ko makatan ni masa ki kedua pasalangnya mabele apusange mabele acilakange marepe iya asalamakange agar Pak Al-Quranul Karim wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, na iro Pak maka ceri Nabi tak nomor si di syara mutlana ya komelo ko maka ceri syukur Nabi tak kendiki maladasar Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Niji to melo misatongan Nabi Muhammad kendriak gurui denok ko hadesai Pak tapi ope akurange. Ya. Nah sebab pong Allah Ta'ala purana pakanaswi ajajingan Nabi Muhammad. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Mulai ancajingan sampai amatengan sampai dasar pokoknya kenapa diciptakan Allah di muka bumi yang dinamakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin. Ya, pacapuran nabi. Bapak Ibu sekalian. Ya Nabi Muhammad mati nih kah? Ya Nabi Muhammad mati nih. Aga benana amatengan na tomatota si bawa amatengan na Nabi Muhammad. Yaro kapakutana Pak. Aga bedana Pak.
Iya Nabi Muhammad mate pak, watakkalena mate, tapi denang kena mati asana deto nang kena mati apa gurungan nah, termasuk ruhnya sampai hari kiamat, sampai nanti dipertanggungjawab dia di kemudian. Nabi Muhammad pasti hadir di saat kita pernah mencintainya pak, termasuk ina ammaulukannya pak. Itu bapak ibu sekalian, aga ya roh pakuraga madeceng, aga pakuragana meloki makuraga pasipulungi tau mata pasipulungi selenge risi di kampung supaya angkai mak guru madeceng. Maga yasannya Nabi Muhammad, niga yasan Nabi Muhammad. Maga pak, nasaba okko baca kurangnya pak, angka napau siratal ladina an'amta alaihim, papadato halalanna tau napuriwi po Allah Ta'ala. Nah bapak ibu, niga tau napuriwi po Allah Ta'ala, risesena akidata ini okko kin Nabi Muhammad maka cie. Tapi dekna sininna ipigo anu pole mana Nabi Muhammad depa, angka pole oko Nabi Ibrahim alaihissalam, angka pole oko Nabi Musa, angka pole Nabi Isa. Aguruannya bapak ibu sekalian. Jadi pemakainya hanya Nabi Muhammad tidak pak. Tetapi Nabi Muhammad nariki bimbingan, ajak nama lom masakka. Tetapi akatan nimasan keduai Al-Quranul Karim wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah, ibu, macam mana mau kira mengaji? Hah? Pak, macam mana mau kira mengaji? Ya, iya syarat. Ada syarat nana maca tahu mengaji. Maca, mak baca, ada baca, hurufu. Iya, kamu tahu pak? Ada baca hurufu. Pak kutanai, tatan remor hurufu nah. Iya. Nah iya ro baca kurangnya pak ibu angka seri are hurufu deneri sepasilannya komanui. Iya, angka tahu mengaji syamaneng. Tuh? Angka tahu mengaji samaneng. Ya? Angka syamaneng, angka tahu samaneng. Magin aku ro apa cacoli lagi. Terpas ya mau narumuni. Itu bapak ibu. Tetapi persoalannya apa? Iya kau baca kurang igaluti nomor rosidi. Iya ro baca kurangnya ayat Allah. Setiap hurufnya bernilai ibadah. Iya. Detonan kena perintah langsung ke Nabi Muhammad maka deh harus temak baca Quran 30 juz. Beto. Tapi agak pale isuro mik mengaji. Ya natu pampeng kajaran upake ya. Maka daya kode tisem mengaji kota buka ikurannya. Tutup kurangnya apa kau mengaji? Langi kare. Mengerti ki gairo? Ya kode tisem mengaji kota buka ikurannya, tutup ikurannya apa kau mengaji? Hah? Kan mau maaf ya. Megalada ni runtuh ye. We ya kue rite ko mengaji wi lancar. Ya ko makatani bobo surayasi. Lancar pada ko napa lai. Ya, ternyata kan dia baca Quran dan baca oke bahasa Indonesiana. Ya. Tapi angkana harapan magai mak baca nih mengaji asanna. Tulisan bahasa Indonesia to gina pakai mak baca nak guru. Yang jelas ini tapunin maka dah abata insyaallah lolongan ni apa lagi itu nah mau ni bahasa apa tulisan bahasa Indonesia kita baca ya yang jelas mak guru ki mengaji sana ya ya nanti ampai opo Quran jelas kaki pak maka daga ya komelo ki macam masija agar fasalu ahlu zikr ya wa iza qara'al Quran fastaiz billah nomor si dia komelo ko maca bismillah ko dia jolo ko mengaji. Ya, tapi kan nama bismillah merumotai salah tahu pak. Ya, makin salah. Nah sahabat na capai bismillah. Nah asanya belo-belo. Mesti na ibaca Bismillahirrahmanirrahim. Aga na baca lena. Bismillah. Hah? Beto nang kata bismillah makor modelena. Melo ki mandre. Bismillah. Hah? Cocok mau kan jero baca ata. Bismillah. Hah? Ya
Eko makadeki bismillah berarti siranya kikuannya. Eko bismillah. Hah? Ini kata larangan. Dena wadi pak. Ia baca Qurannya dena wadi lupa si huruf. Iya. Sampai napa nabi ta makadah taruh merekat ko manggaji muki. Nah sabak si di huruf 10 apalan. Nah dia tahu apa nang kata huruf tu mak guru mengaji lancar. Hah? Ini kata pura runtuh mak guru mengaji lancar. Rata-rata atau mak guru mengaji maromo kalima nata puru pun apa pecuci cen. Ya. Kul hu wallahu ahad. Ya. Siaga huruf ero. Makanya Bapak Ibu, iya roi di tomatoku maneng. Rajimu ki mak guru mengaji Bu. Iya na biasa putane tomatoi. Macam mau mengaji nak ada dek. Maaf dek tak guru mengaji nak ada masih iri ka ustaz. Ada siri kiki nak ada matwani. Ye. Oh jadi iro ampe pelet dek nak guru mengaji masih iri mak guru nasaba matwani. Tapi angka dena sadar agar roh matwa deni semengaji ya dena masih iri. Tak balik niru kapan? Dek. Matoi masih iri mak guru mengaji, tapi mata deni semengaji ya dia nama siri. Ngerti nih kah? Nah sampai koto ni dia cara datang tu aja mak guru mengaji usas nana cobi-cobi kita we koto mak tepu huruf pu. Elo na to tahu we cobi-cobi ki yang jelas ya kok ilas buki baca po ngalatalam pala i. Tapi mawatame masero apa makoko viral dengan ya aneh-aneh. Kayak romega makoko Pak. Bisa ngajak cari yang aneh-aneh supaya orang ketawa. Pada saat kita kirim yang lucu-lucu, banyak yang share, banyak yang bagikan. Tapi ya kalau kirimnya guruannya Pak, ya, makura kiringi, ya, makura kiringi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, ada meloi pakangka, mau luki maku apa meloki mak guru tongang. Ada mea gurui, mei pasadar ale, maka dia selaki asanna. Ya, selaki asanna. Ya ko selangi tawe aga tepekna nomor rosidi, na teperi pong Allah taala. La ilaha illallah. Ya. Ya rosidi. Yang kedua matepeki angka kitana. Angka kitana Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga matapaki angka malaikatna. Yang keempat matapaki angka nabi-nabinna. Yang kelima matapaki angka riasan as-Surimunri. Ya. Angka yasan as-Surimunri. Yang kelima yang keenam angka yasan takbir. Toto Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, segala yang tercipta di muka bumi ini tidak ada istilah kebetulan. Ya. Tidak ada istilah kebetulan. Semua terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kumpul di tempat ini bukan kebetulan, tapi memang Allah sudah mentakdirkan kita kumpul sama-sama di tempat ini. Harapannya apa? Supaya masuk di kadar kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tahu lomo alena cenni yatina tuda cinampe mangkelingi ayat-ayat na pong Allah taala ibaca ya to na tutomatu ilomo ilalanna tama suruga. Bila mana mo kita tama suruga? Ya. Ilas mo kiro mangkelinga ceramah? Ya. Upaterwe. Ya. Bapak Ibu. Nah, di saat kita sadar tentang itu, bagaimana Nabi Muhammad hidup? Nabi Muhammad hidup, apa yang menjadi syarat kehidupannya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad dihadirkan di muka bumi ini sebagai contoh terbaik. Nah, Bapak Ibu, ipatame gare kualeta. Maga tasadi papenadita ko tari angkay Nabi Muhammad rialeta tasadi. Ya,
sunnah Nabi Muhammad dalam hidup manusia itu Pak, yang diajarkan itu 3. Sunnah Nabi Muhammad nomor sidi pangkaukenna, nomor 2 berikadana, nomor 3 tangga-tangana ni tetapi dena perintangi na pigak tawe na deceng mancaji sunnah irisisena ummai Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi angka tu sunnah Nabi Muhammad tanya alena pigai, tanya tu alena mapak guruangi, tapi na pigai sahabat ina deceng mancaji sunnai. Ia tu nak kada ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu Bapak Ibu. Jadi sunnah itu Pak mega kaidana. Ya. Jadi sunnah yang termasuk yang sampai sama kita banyak, bukan yang dari Nabi. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang diperhatikan sahabat-sahabat Nabi. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, di saat kita belajar tentang agama seperti ini, apa tujuan hidup kita? Meloki pakanjaki sifata. Makanya doko tu maulu sifat itu meloliala ni puleang. Ya, ia tu taloi si baso koe tambahan mani. Ya. De naga pada arogia lopo, koloi tawe maulu na degasi pak kanjak na puleang. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. De naga pada arogia lopo tawe, koloi maulu na de sisa managaga sifat na puleang. Sifat madece. Nah ya apa normal jadi masalah setiap tahun, setiap peringatan mauli, termasuk pakai sholat sifat ke gaya. Agak sanero tak agak tungero. Nah, pakai sholat sifat ya rupa. Magai nasabak sinin na tau malagay talo angka sifat na punay makaleleng. Agaro makurasiri. Na Nabi Muhammad matan resiri na kumalagay kita lo sidi yang kedua ya kumalagay talo tawe maceceng angka kata mimala talo sidi kumalagay ni ha siaga ni rosipa maja 2 ni yang ketiga magai nalupa ini nakadani kata ujian nasi bawang jadi silaturahminya hilang seketika agak balik taruh bonya taruh kode gaga kong kamunya sama koro Pak kita mimatu dia bentuk apa matu pada macarama capu nih ya? Berarti etika kita hilang ya? Tapi angka cidi tapi aja lalu gak tersinggungnya ibu-ibu tak dapat kah? Ni kerja tu masarenang kaya gagawe. Aku raya. Ni kata tak sarang. Ali tamato. Ya ku ali tamato aja na tabawai. Kama karo. Tapi aga boleh masalah nah, tabe. Angka masalah cede pura kuruntu. Magai Pak. Pantai bicu na bawa pantai lupa na puleng. Dia jangan merigaga mapulet tawe, tetapi mesti pasadar lewe. Maka dia aga di akatakuan rasa-rasa ide bajamangi. Melo kak masih dekah. Tanna podo pasti dekahku nasa lepo ngelata la baraka malapi-lapi. Ya, nalupai apa tahu nasa ni baraka ko malagay talo. Dega aga baraka ko na todoki. Ya. Tapi taruh nih, talo mana muje. Cuma tarongi siri aleta. Tarongi angka aleta ya tahargai aleta ya apa dia juga pada kalau kada ni tanah yanu ya sangi magala ada naik malagay talo jago pito matawi ya apa ya ko anak mapance ini nala Pak ya apa to mata lah tu cokok nana ya aku mero masalah na artinya aga makanja ni Pak kuragai makanja ni niae amalat namani meli pakanjaki cede amarat namani tapi ais takut nalo mamaulu de panang kena amang ya gagai iya kampot talo lalo pun pura wadri mamaulu Pak de umat tepat makanya malagi talo mata tahu kuro kampot talo pabarre talo iya ais de pada salah cara main capu ni nalagai
Na lapor panitia siaga murah. Pitu purwa. Ye. Pitu purwa murah. Dia na 5 menit na capu, Pak. Ada masalah na. Taruh ni capu carana purana na alat tudana capu tui. Na salai pacara mai. Ye. Jadi bayangkan ni, mamauluki asana tapi lenya isi pae. Mamauluki asana tapi lenya pengadarannya. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Bapak Ibu, aga pasabaran na taraka darajana tawe. Aga pasabaran na taraka darajana tawe. Sikdi mi pasabaran na taraka darajana tawe. Sipa mi Pak. Sipa mi. Ye. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ia naro sipa ero mancaji goncing. Namo makanja sempajata ko masalay sipata detoga ga buah-buah na ye namo hadiki makoli-koling nariko masalay sipae detoga buah-buah na to ngamo gajaro ye yan na to ampay pa ang kakalima majayang kalinga ko makaday tawe pas sempajang bawami papuasa bawa mi ye haji tama kero Pak ya ko makadani bawa mi berarti oli na mi bawa pita makanja tapi isa na ilalang de gaga ang kagaisa na lasunay Bu ha de gaga isa na acca protoriolo tadi mangke bicara ye acca protoriolo ta mangke bicara tanya ayat tapi melom masakka betuangan na ya natupa ampai yang keajaran na kaidai Pak aga keajaran maka deh ya kuma bicara agama tawe berarti ayat hadis dalilnya napa penguatannya pendapat ulama itu perbedaannya Pak ya kuma bicara agama tawe dasarnya itu ayat hadis dikuatkan pendapat ulama itu kalau agama tapi ya ko pengadaran tanya ayat aga pale akigunan nami si bawa akatana hikmana Pak ya itu Pak ku pengadaran selama si cocok mi agamai deto nalaga agamai dek na marigaga ipu biasanya pengadaran nah sabak memang biasanya atuto ngapa ang kami matoha mancaji abiasa ngukuri tengah na kampung denu letawet pinrai namu aga mugokangi. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitulah memang ciri khasnya. Arab Saudi punya ciri khas kemasyarakatan. Itu Bapak Ibu. Indonesia juga macam-macam adatnya dan seterusnya. Tetapi apa titik pokoknya? Dikala bicara pakaian, satu di kuncinya, tutup auratmu. Yeah. Itu Bapak Ibu sekalian. Dikala bicara makanan, makanlah makanan yang halal. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat engkau menyembelih kambing, menyembelih sapi, potonglah dengan pisau yang tajam dengan bismillahi Allahu akbar. Beto na perlu kisteres pemiki magire manu Pak. Pure malep tahu. Ini na gereng. Ye. Made pemak baca doang. Pada pure gere manu. Jadi Pak Jere Manue. Nah kita dia sekedar loke aja macannya, nah lena mana mau kesini di kampung. Ini nak Jere. Nah senyisa dah. Syarat nak komeki mak Jere Manu. Deto nak kada jeneki. Maka ni bisa ini macam repai. Ya. Tahu tu na tu mak jenek ko melo. Melo mas sempajang. Ya. Iya ko manu milay gere dene jeneki ibisa ini ko macarepai itu sidi yang kedua ya kumugerei angolowatak ko yang ketiga baca bismillah ya Allahu akbar yang keempat alon namugere apa alon namugere kega yang paling dianjurkan disunahkan talapu pesadanna ya ko mepo masih jak mitai mate tapi komelo komite lari konritangnya mugere yeah. Jadi makanya itu kong kaulo-kolo Pak Muromo ko igere na lari edena non disisa di tengah itu pokok na Pak yeah. Itu Bapak Ibu sekalian tapi angka hikmah na Pak Guru atau acata
maka daya ko tiako mak bau geremu. Ya namanya guru itu saya pai. Ya ko tiako mak bau geremu, maka daya itu matata ada mau tingkah kalepakmu. Enak kuah. Tanya kalepak isyarat pak. Ya apa tahu mandrena bembe tahu keren. Salah si Pak Gereta tingkah si kalepak nanya. Tania pak. Syaratna kamu gere yoro kolo kega wattu gere iri wattu mak gampuna wattana gere iri wattu mak gampuna wattana sehingga riwattu itapakna allona masawi anu deena wat di monro tapi ya kok kapai wattana napa mutapa monroi ya mangiso itama ngerti nih ya napa nakapa tangkalingero ya komelo ki malo-malo sa pingegere akata ki chaboloi tanya tu tanagi pakai kubembe sapi megere pade acca pa termasuk olok-olok ni pangulo ri Allah Taala sapu-sapu madece ngita pano bacangi salawa ya mamulani cede meni ya ku tambah mau pimatu cara maku ya depa ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia manitiala sarah. Nah, irupa Nabi Muhammad apa guru ki kaidah bukan sekedar tapi itu semua ada tuntunannya pak olo-kolo atana puangi ini atana toki pasti sambungi ampe ku gero ko nasabah sunnah Nabi Muhammad parentana puangi syarat nama koye bismillah ki Allah Taala ni sabina itu Bapak Ibu sekalian angka apa madaring ketemu pengiwang maka dia kumagere bembe kumagere sapi kumagere manu ko kendri mutaru nyawana kayak rumah-rumah pak pakai tuli-tuli tahu nasa ngapa na lena patareka dena perlu aku tanapa iya naru ampe tu maka ada bismillahi Allahu akbar oke rumonro nyawana bismillahi Allahu akbar iya rumonro nondrinon nyawana iya naru nondri tagat nyawana mewa apa tahu nak ada yupan yang ada misangin anrona mugerei madosa lupu ko iya naru mega tau tiama gere padahal dena ko ajaran apa assalamu baca nih bismillahi Allahu akbar selesailah urusan itu silakan sembeli iya waktu nana pak guru tak kali si dendre magere bembala kok gimana caranya magere nadang kaki itu nah ya anak sekolah mau apa nak ada hai gere bawa nih agak nak salah asal deh gere nih kada kage baca kada bismillah kok apa nih maka daka ais salah je kapa matu nah kada gere ni pele wati taiko ya ko makada ka ambani ubaca ni pokok dia bismillahi Allahu akbar monrin no pasaka dai guru tamani non roi ko salai apa alina memang mewah di geriman kana suruh ternyata Bapak Ibu sekalian ada yang diajarkan guru tanpa disadari berproses baru ditahu inilah kaidah yang seharusnya diamalkan sehingga binatang ini tidak tersiksa pada saat disembeli Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga Bapak Ibu, iya Nabi Muhammad tuo pak dia tugal pa makada amaki tau kanja Nabi Muhammad dega cecai ai deh pak makanya itu perinsi atau tunggange pak si kanja na tau tuo pasti yang kececai si jajana tau tuo pasti yang kerangena betul. Nah mau pekon akan jakna tawe ang katobalina tapi si jajana tawe tuo pasti yang kerangena nah pada culena kamakoro pak jadi makanya dalam hidup ini ada kigaga mengharap maka dana po di mana kita wesilino mustahil Bapak Ibu aga pale secara mutlak dalam hidup Nabi Muhammad hanya mengatakan apa innama buistu li utammima makarimal akhlak iya kaminan na puji tahu makanja sipana tapi makanja sipana tahu yang kemato cecai ni gae tahu pengimpuruannya
Betul? Ya. Kenapa 20 menit? Hah? Ya, Bapak Ibu. Ya, kaidah Pak. Ajaran agama itu menuntun kita. Nabi Muhammad hidup memberikan contoh terbaik. Onro kanjana tahu Nabi Muhammad, dekna nairita naipoji mo papa. Kareba miyang kalinga na malada ipoji sampai yasimatai. Makuraga kit pigaw ya anu pure na pigaw Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aga kata yero nasabak melo kita masuruga pada tamana suruga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah upayanya kita mamaulu. Ya. Untuk apa? Mencari contoh teladan, mempelajari contoh teladan, mencoba mengikuti contoh teladan, sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini terarah dan terbimbing. Mage Pak, nasabah iya ratu tungang ngiri lebo natananya, liwa eganna pacubana, liwa eganna pak garuna, liwa eganna tantanganna. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tetapi napa guru ki Nabi Muhammad agar Bapak Ibu sekalian, maka dah ia dalle telo kegai sidi supaya ajar merumah masulang utata dalle telo kegai. Yang kedua, ia sanya amala ia ko manasamui deceng degaga sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka dah memangnya ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajaran malampe patwa ni roh. Apa nama le suruh tudak de tu nana melo tudang. Kan napodo ro cede. Namo cede mi kuma baraka mui. Namo cede mi kuma caja katang nemas mui. Andrangi taruh ni cede ku ilala suruh gamu kimatu kutumate. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridai dan membimbing kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan kekuatan menteladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan di dunia kita dapatkan kebahagiaan, lebih-lebih nanti di akhirat kemudian insya Allah. Amin ya rabbal alamin.